Igikombe cy'isi 2026 kirabura iminsi ibarirwa ku ntoki. Kizaba kirimo inyenyeri za ruhago, ariko hari ikindi kintu cyihariye kizakurura amaso y'abafana. Mu bakinnyi bazaba bahatanira igikombe gikomeye kurusha ibindi byose muri ruhago ku isi, harimo abavandimwe bazaba bahagarara ibihugu byabo. Kuva ku bavandimwe ba Désiré Doué b'Ubufaransa kugera ku bakina mu kirwa cya Curacao, aba ni bamwe mu bazaba bahagarara imiryango yabo mu gikombe cy'isi 2026. Mu bazwi cyane harimo Désiré Doué ndetse na Guéla Doué, n'abavandimwe bavuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Désiré Doué yigaragaje cyane muri Paris Saint-Germain, afatwa nk'umwe mu bakinnyi bakiri bato bafite ejo hazaza heza mu Burayi. Umuvandimwe we Guéla Doué nawe amaze kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga. Désiré azaba akinira igihugu cy'Ubufaransa, mu gihe Guéla Doué azakinira ikipe ya Côte d'Ivoire nayo izitabira igikombe cy'isi. Ntabwo ari aba gusa kandi Ubufaransa buzaba bufite undi muryango umaze imyaka uzwi muri ruhago. Uwo ni uwo kwa Hernandez. Theo Hernandez ni umwe muri ba myugariro beza isi ifite. Azongera gukinana n'umuvandimwe we Lucas Hernandez. Aba bombi bamaze imyaka myinshi bakinira igihugu cyabo, ndetse banegukanye igikombe cy'isi cya 2018 n'igihugu cy'Ubufaransa. Muri Espagne naho harimo abavandimwe nka Inaki Williams na Nico Williams. Inaki yabanje gukinira ikipe ya Espagne mbere yo guhitamo guhagararira igihugu cya Ghana, ni mu gihe Nico yakomeje gukinira ikipe ya Espagne. Nubwo Nico ndetse na Inaki bahagarariye ibihugu bitandukanye, bombi ni bamwe mu bakinnyi bavukana kandi bakurikirwa cyane muri ruhago yo ku isi yose. Igihugu cyo Buholandi nacyo mu bazitabira harimo abavandimwe nka Juliet Timba na Quinta Timba. Aba bakinnyi bombi bakuriye mu ishuri rya Ajax Amsterdam, ndetse bamaze igihe berekana ko bafite impano idasanzwe muri ruhago yo ku mugabane w'Uburayi. Bakaba bazakina bahagarara igihugu cy'Ubuholandi. Ku bandi bavukana bazagaragara muri iki gikombe cy'isi mu dushya twinshi turimo harimo Brian Brobbey na Kevin Lucasen. Bafite inkomoko imwe ndetse bahagarariye ruhago ku rwego mpuzamahanga, nubwo inzira zabo za ruhago zitandukanye. Kuba baragaragaye mu makipe y'ibihugu byabo byatumye umuryango wabo umwe muyongera kwibukwa muri ruhago mpuzamahanga. Aba basore bombi bafite inkomoko muri Ghana, ariko bavukiye mu gihugu cy'Ubuholandi bakazaba bakinira ikipe yabo ya Ghana. Lelos Duarte na Diloy Duarte bo bazahagararira Curacao. Aba ni abavandimwe bombi bamaze imyaka bakinira igihugu cyabo kandi bafite uruhare rukomeye mu rugendo rw'umupira w'amaguru rwo kongera kugeza igihugu cyabo mu marushanwa mpuzamahanga nk'igikombe cy'isi 2026. Muri Scotland ho hazaba harimo Harry Suter ndetse na John Suter. Harry ni umwe muri ba myugariro bazwi cyane muri ruhago y'Ubwongereza ndetse no muri Scotland, mu gihe John we amaze igihe yigaragaza mu ikipe y'igihugu ya Australia. Kuba bazakina igikombe cy'isi ni ikintu cy'ingenzi cyane ku muryango wabo, aho iki gihugu kibizeyeho umusaruro. Uretse Lelos Duarte ndetse na Diloy Duarte, Curacao ifitemo abandi bakinnyi bavukana. Abangaba barimo Leandre Bakuna ndetse na Junior Bakuna. Abangaba ni abavandimwe bombi bamaze imyaka bakinira igihugu cyabo kandi bafatwa nk'abakinnyi b'inkingi ya mwamba b'ingenzi mu mateka ya ruhago muri iki gihugu. Mu mateka y'igikombe cy'isi si kenshi usanga imiryango myinshi ifite abakinnyi bari muri irushanwa bavukana. Niyo mpamvu igikombe cy'isi 2026 gifite umwihariko wo kubona abavandimwe benshi bahatanira icyubahiro cyo guhagarara ibihugu byabo. Ku miryango yabo ntabwo bizaba ari uguhatanira igikombe gusa, ahubwo bizaba ari no kwandika amateka azahora yibukwa mu rugendo rwa ruhago ku rwego rw'isi. 2026 ni igikombe cy'isi gifite amateka, gifite udushya twinshi. Tuzakomeza kugenda tubibagezaho. Kora subscribe kuri Rwanda Live, dukomeze tugende tukugezaho amakuru agiye atandukanye.